Oy, Dimple! Disturbo mo na itaananang iti panaturog. Dimple! Way, humayay! Apa aya? Nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita, Juniper? Awan mo't nagkinaawatan mi. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudlo reta na nang. Rumwar ka nga rod ta kasaritam. Diyak ambot ibagbaga. Ibagayaw, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae na nang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita ken kuana kunak. Darasag. Disturbo mo't na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka, Juniper? Apay, adaya relasyon ta katawan mo't. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak itinagbaatan ta. Itinagjajamming tayo ijay balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak itinagbaatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaringid eh. Di ka man nagar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibaga mo iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami itinailawan ta, Dimple. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaatan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte ka kiti na nang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't ang tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagit inararamid ka. Saan kayo siguro nabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Crash nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na nakasikog kin ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababae. Pulos ana nang. Asino ngamin aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimper nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka, guys, so ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na, tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramiday. Saanin tatang? Baybayan yun. Tauray anyat ar-aramidin tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga may ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Bakit inom ka nga min ka na iti lalakay? Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak kaabalasan. Pakawanindak ko matatang. Kasano ngay, Maridalia, masikog matan jay anak ka. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanu nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kanu tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper.
Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't ladyay anak ka. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no ka. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kastya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron nga awan mabalin maray. Aklunan na ati kastya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga ron. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka na ilasin. Pimudaw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na ka initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mo. Pimintas ka. Oh, kaano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak di makamo, Dimber. Hotel mo tanti mayanta, Dimber. Kung nakamapantala ag merienda, in-take out ta mo tanti ka ng takuma. Kay kayat mo mo saan? Sika talaga. Amom, adada ating maur ka. Ah, thank you Orisi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasaan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahan niya. Adda na amwak anak ka. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayo. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamindwadala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko man ni Nemya ang mga numaitulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga rudan ang mga ibaga na paya pakibibiyang ang ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimuna. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kini Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Aha, kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimber? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuluyag kon. Maturugak na nang. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-lik-likam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji pudaw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang.
Nasaysaya at matlatay agbalinak nga honest, ah. Ibagbagak, tipudnaw amarikrik-nak. Ha? Apay, anyat gagaram na miya. Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati na pasamak iti nagbautan ta. ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iti Manila, iti adda na pasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iti Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pay. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya ka mutan, Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay nga'y apagtalikod ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iti Manila. Anyat amo yung ay no sigud gaya man na masikaw iti nagawi dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod ikipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matigayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsagit ka? Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas iti napadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakla impagaro pakas dito ugali day dya tao. Ay, alak, masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nangruna kinikanemiya. Naimbag ni Johnny pa na nakamubuon basitan. Wan nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala ah, no talaga adi na bigbigan aputot na iti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitaktay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel dya ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oo. Panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaingingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaingingas mo matlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanya. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kahit, apay, di mo lat ta maaklon aputot dagijay. Kat kaingingas mula unay. Awa, adayo. Jakpat yun da ita. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day dya Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga min amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod, agpada pa'y matalalaki dagiti anak ta. Iso akasla dalag kambal. Wan nga rod. Ngam, may amon dagiti a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wan ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga rodin nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat
Awan ka nung ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wala. Panunutan ta pa'y anaimbang. No talaga nga isuda ti para kadata, dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan itag na nayon, Dimber. Apay, awanan planom ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobyam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobya. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pwesto na iti pag-iinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayag to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya. Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket amom, ay na, agpadaan na lalaing dagiti iputot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kasta aya? Pinicture yo kumaida Una, dagito'y manay, inalaak ida itiladawan da. Ni, huwag nga pasaw. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagiti ladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimberaan niya, anak kau. Kita mo't na ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na dagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalaki. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga bitamutan, bagtik a lalaki, dilagbay, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawa mo. Nabartek manun. Wan nga ron. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawa mo? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbangan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ninay miya. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaak. Ay oray awawaan.
Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko, apay dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga mintyar aramidem. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak, dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, tekkan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram na, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito nga oray ado ti tao. Saan Iba'y nanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod aminan tinaggastos para iti na ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastan ay tsuraan. Agunay kaditan. Bilangan kadimber. Maysa! Wan Marian, umaya ka. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kaya't akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papeles da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagiti inna dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuwakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso takderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka naka. Nakapulis kayong bakay. Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wow! Mabit lang, tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasukak ka mag-itayan. Apa isino ka tam mantabado maon? Maday! Jack Cruzonada day jay. Namin ano, ba't asuka day tan? Hindi ka lamalmalpas nagsuksukak. Aldaway. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamigan? Ay na, kas jay dan.
Ha? Sukatampay lang amin ay. Aw. Di dan sapay nagdidigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dahito ako marik, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mong nagpahiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay, sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Iso asyak, jak itulok nga aglusyangat. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumit la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Tamabuta nga ang maisukat, Marilana. Iso asig ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa agtalaga kinilakay ko. Nga uray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y tagin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ita. At nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantay, hindi mo rin tayaw. Di ka pa'y naglaba. Imbis di basit nga anak tati kukwam. Tanagatidog dagiti kukuna. Hindi tayo magkukum, tiyan mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan mo dengdeng ganda. Pilitam unusan. Sika timang kuko kadakwada. Anyang, tikas taka style mo may. Bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dantag digos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinam na maanda ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida. Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti pa nagpapintas kan pa nagpaspaseksik. Kayat ko nga rugmay, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, ijay balayaw. Angam apay abay-bay ang nadagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adda da ijay balay damari sinya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din. Nandiyan nga asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagiti na mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Ay, di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kulkuha maya? Adda dito parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya? Da kita kay tuno na umaw. Mabaybay ang dagiti na mau. Sigan ti mapanmangkita kadakwada. Mong nga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingkagiiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang, ija ayan dananang. Ngam, sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko.
Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo antong, tanag tutungrit. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan na niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang antong, nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tulay ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan, awanan yaman na andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlab man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabutengak nga isukat nak ti asawa. Iso ajak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo? Ay na, bayadak mutla ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbot amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli ak mutla ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Yung kanto man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumot dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala na bay-bay mo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay clinic. Tagpasentro ak matlaan. Naglugang kayo ni Tracy kayo tagpaili akaw. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabiit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga agsuksukatan? Wow! Umay kamen! Sukat ang tabado da kita na mo, ha? Anya, katakas na alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatos sa mida, eh. Sabay nagruro kita sa asaka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Ang mga no kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas ka nga inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikat ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsura. Makapasurong ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige la, ang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak nana. Asikaso kanulaan dagiti anak mi. Ay katwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikasun na. Di na masagaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Magic. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada nana. Ay, win nga Rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kung timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y,
Aglibas damat apumanaw. Nangalami ti barbayl. Asino nang tag? Asino ti agbarbayl? Ay katsyak kasapulak daytoy. Tapno sa anak alumukmag. Ay, nga? Ay, di magsinak ngaminan. Huh? Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagitan na mau. Jak met nga rod na siputan ang tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan dagitan nakta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo naman lakitaan ay. Limabas da itay dito'y balay pare. Padpadagasag ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay sige mga raw. Ina man kitain ijay. Di da mo imay dito istor anak ko. Napananda kaya awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa ti bado da. Ay ang yaman nak. Ay naku na ano napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturog dalaang. Subliam tulat tan lumadamdamaan dong. Uraya ko na maringda na. Alang arod, ang merienda kapay, tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y dayto ako marek, sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamaging. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbag kan ka tamasangom dagita mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsaritan. Basta impinggol ko tabok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, mare? Saklat ti love nila kay ko, mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit? Tauray dumakkel ka akasla ilipantay. Sigan tulat tati ayayatay. Diyak agsapul iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa. Kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasong kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusin mo na Uso nga raud. Apay balasan ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat na. Isong agpaspaseksi Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na rin. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay balay andong. Ay sige na nasin niya.
Aglugang kayaw. Nay, katuamat gayam dagito'y duwa nga anak mo. Uy, natawa magbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatim pa'y laida ijay palay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Diyak ida baybayan, Antong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Wala, dinigos ko manan ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y palay. Tanabayagan na balo ah. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y palay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka na giti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak matiar aramata. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan, dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa'y Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Abangan no nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, abangan no adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahil, taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga Rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaw, tamangan no, mabayagan kami dito. Kun maturog kantaw, no makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padanga ta, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na. Magkikiam kita. Hindi nakikit kita. Wino? Pinarigan na kidira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saka? Anya ti kaya't asawan da itoy? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Yan! Ko! Tiboko! Tigbatam ni sinya majay. Hoy, di kagi si iskandalaw. Agawid tayo di balay, tayo di pagsaritaan tani. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon niyo itinayjay ang... Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagitian nakta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno di naglaisukat iti sa bali. Nga isukat nagmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige, kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanya. Tamao din da ito'y akaada dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibate kita. Basta'y karima di mo baybayan. Ngano di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang halak idan iti pudirmi kanizing niya. Anya? Dayjay asin niya ti Piliam. Andam. Wen, ay sumang makaawak kanya.
Kinasikaso pa'y, nadungaw. Alay, sana. Dak ipalubos, andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti William. Aha, siyang kangay-ayatunay. Tanang, pangaasiyaw. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasubyan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi asinaan ka kanon. Pangaasin ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji no di tagsina. ha? Lating ita nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya ta madadaal ti pamilya ang gapo kanya. Sinya. Isong agsin at hanandong. Nasakit na ito ang pangatan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apal na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apal na. Ala, saan? Ala, siya kundakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Agsorry aklat ta. Ngaming, amok ang nasulisog ka laang, andong. Ay ayatan ka. Araramidog ti amin ang kabaulag. Tapno din ang isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikari, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karima. Asika sumdagitan nakta. Kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwadang. Wun, promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Agyaman iti Diyos ta naurnos mi metlaan ti amin kada kami iti asawa. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga agaama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak mi. Alakastan to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo ammo pagayam ko. Gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksay. Di mo mo abisimet gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa, wano ina dagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo, nga nakunamat ang maawatam, no ape akas jay ti naramid na tagapumetlaan kan ka. Ngam no pa'y kasta, maragsakan naklata tanaurnos yung metlaangan ti bagbagiyo. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Maji. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amin. Ipakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo at asingsan na pudpud anagan. Ngamsak by now, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastoy man, tikuna ni pagayam tasing. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Ada kakaisunang anak ko. Balasang ti anak ko ng pasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na.
Tapay kanungawan man la ti ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras pa, Adila. Da kayo gayong tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Ay, kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Ay, mabit lang, Adila. Oray 10 minutes online. Mala daw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay, mapantangarudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti kutse ka ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya, Kanya mo day tuyan alugan ayata. Awang pakisama na mo. nagbayag mo't nga agandar tilugan. Mala daw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano sin Adila. Ag kumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan nung madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laan. Takasangsang pati dumaan ninong kanina. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay, awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kat, adan na pilim kada kwada. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbag nga oras mau. Nalo mamangga para kang ka. Nasami dagita tanalo midipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo tanitib dagita, oy. Pwede nakpastrakain. Hay, ada ko maarami to. Uray mapiklain. Umay kulay darirak ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam namaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyak ngagbaliw tumula ti panganding mau. Hay, Dito'y ayan tiridawan at ipagdatuna. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak intong bigat, Kumpurmi nawan papanak. Hay, Itay ka pa'y asumanarming, Adela. Kan, kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarming. hay, kitkitaag nga rod to'y rotak no anya ti rong. Rong manan nga? Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagarong kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro, ang mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura ang makiasawa.
Jakmat agap apura, nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalaki dagar aram kanya. Ay na, nairanra na la siguro alalakay. Dagiti agar aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pare Ilmo. Papanam. Mapanak ko may gibalay na adila. Ngemapan kan samay. Mapan ka ka di manin agaran, pare. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin na. Sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Ta sumaruno aktaw, pare Ilmo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata. Tama pagbigay kayo, adwa. Ay, wen aana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pare Ilmo may. Nagmayapan. Kasta kumaamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga oray na lagi kinabel nga po iti babae. Nunda kamay, saan? Sport kami nga agpadpadakan ni pare Ilmo. Nagmayaten adenggan, tata. Ang apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo, aya. Aw, amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Kanya nga'y paray, inaklon na kan ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Si kansamot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Ina mo di ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kagkasar kayaw. Siya to tibis man nyo, Ay, ura. Ay, na talagayam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. si kamot, yabay. Sige, sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Ni, naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukom kan likod ko. Iso anala ka ama ibus ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakkelan. Ate alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos. Nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad naman ang apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Ay, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karuprupa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbagati kasta, no nakasango dyan gayem mo, taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon, nga apay ka no asaan agwapo, tinakiasawaak. Anya? Naglukon day dyan nga Adela? Anya kay Adila, adamo lanam namakeng ka. Ay, madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot tiba ti taon tayo. Si ka nga ron ti pakarik na ak iti ayat.
Ibagayo man tagpaiso. Agro-pro pa ka di abaket, tata. Ha? Ay, saan? Ubin ka pa, ay. Apay nga rod asyak ti Armanyo. Nagadumit ababakit dita. Isoda ati Armanyo, tata. Kuha, basta sikat ti ay ayat. Jakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga aguray. Wag, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon at talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga Armanyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayin nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya? Hello, Adila. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga may agaram, ha? Ninanang ti Armanyo, tata. Ha? Kaiso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawan nak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Kaiso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupa ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaybaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuwana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kani primo nga anak mau. Sana. Itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanay. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanong maamuan ni primaw, ang mga nuarmod na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram rito. Binaon nga tan ni tatang mo. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agararam. Ay na, imbagak asar dengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya. Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Isu ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. May papan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nana. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kuna laday jay, tapno palubusan na dyan na mo makisarita kang ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Isungay ta kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay, sus. Ay, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasan. Kinawan pa'y makurirtarupam na'y. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka latat. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay.
Kuno agro-oro pa kala at 30. Primo? Oy, nanatasing. At nasagap ko ang damag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amangan na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Isuan ay bagana kanya. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talaga ang napigsalat na ti karisman. Nga uray bakit ka, nana? Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay chay a Primo. Siyakot abakot ti armanan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing namin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo ngay, nana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Tara, Adela. leader. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. No, basta, di ka napan ijipalay dadi, laparita siyaw. Saan din pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin no kasya kasarsarita. Hindi pa'y sumungba no kwa. Huwag nga ron. Saan ka ulit na nga ibaga, di na kaya tilakay. Masaksakta nak pare. Agpada ta, iso nga palamisin tapay ti ulo na. Takas lang pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam ka na ni Taseng. Undamang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya mau. Di mo kaya't dyanak. Ar-arman nyo raw. Pay sumingit akpay lang may. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya mau, sublatan nga arman. Aha, mandyangay. Ni Taseng ti kaya ka. Na, ni adila ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Ni Taseng nga rin ti kaya ka. Kitaan nyo mo tilangada nga ginaa. Napimpintas nga dayaw di ina. Wen angam bakit ni Taseng nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngam nuro bakit? Kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang ronan wag polbos iti napuskaw. Aya! Anya kayo matananang. Gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo ta? Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay. Kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't apabainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga ina. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga ron, anak ko. Hay! Ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya't agumura ti anak ko kanyak, iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkid din plano ka makyasawa. Iso ngay bagak ka ni Primo asar dengan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali ngay naram na, aging nga anang asawan. Kat ni mat Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakyasawaan na. Kat ita, adan talo nga nakda. Kat makunak anagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakyasawaan na. Alakastan, ti pagaya mo, tasing. Awan basol mo, no adagaram kan ka nga ubing. Tanya ngay ka napintas ka mga rod nga oray, makunan nga dan edad mo.
Banaga sana naawatan ti anak mo nga isupayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay napalabasan day ta. Kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat mo in your notes para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, kada kayo amin. Manang Biyanang! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, saan apudpudnuanagan tintay drama itagun daway. Kasto iti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog ngem gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni ita nga uray lakaya kon. Bana kapag problemaan ti asawak kanya, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino dayta, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagaway. Wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawin ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino dayjay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agawawis. Agrubat ako na. Uwin, umayak tumanay. Kunak man, no maturog ka dito'y dagos ko ita. Intun maminsanan, nakababayin ba't ka ni kumpare? Anda nga napatagapagsaritaan, bay. Anya? Matitikwartam, umayak tumanay. Okay, sikat di makaamuhan. Puya temut titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapomanin aya. Ay, balay ti kumpare. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya mantay tanaya. Awan mo't madingar aramidag. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no anda madingan aramidan. Malala. Maturog taki din tanay. Rabiin. Ay madamdama pa'y. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino tinaggapwa. Ijay nga ron balay ti kumpare. Adapas ka ni di balay da. Di marayak. Asinaw akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo mamuday jay. Barbaro akong pare. Imposible. Sa balay tagparparik na kanya ka. Agda ka di manon sa balay ababaeng. Ay, unay ka. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manin ang marabyan nga agawaid. Na. Imposible mag-ari na bing at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew jay amayaw. Babaero lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na. Di kaya agsangit ay. Ay, kasunod ang sangit.
kat nagsakit ti aramidan ti amam kanya. Napalutputak, tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tatang. Ay, naalaman nga ron anak ko. Bagbaga aman jay subag nga amam. Anya, timbaga jay namkan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yung nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay. Ada man ang chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ngiti ina. Uwan tatang. Promise. Ada chiksiyaw niya. Tagtagaray. Uwan. Ada. Kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. It is social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pingagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasanon, mamamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo ipagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwan na ito'y anak ka. Asinaw tikin na sarita miti silpaon. Apay nga pupudot ka. Jay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan niyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsingputak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon-konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimmak Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiay. Nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati mading aramin mo, maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita ibagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! At naman ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo manin ti pension mo? Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatan na denggang. Kunang ipashare nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun no may alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Ngam manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito'y ni Frede. Ha? Sino da ka di? Ti salod-sod ko ti song bata. Adda ka di dito'y ni Frede. Freddy, honey, at damang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan na ko, Ay, sandun mo na ita. Apay nga daka di tao. Awanan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt. Posto tinagparit na kanya. At naman yung babaero ka alaklakayan. Freddy, honey, anya di kayo to sa munday to. Imposible adi mo ang mga asawa ni Friday. Siya ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo day
Iso ngay naklod ko. Ha? Amok nga rod aya, asibibiyag ka pa nga asawa niya. Ay, wah, ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Pwede, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Agsinatan. Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan asan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang. Siguradaw, asa na makaturturog day jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ikay ay aywan ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramid ka nakaw. Ang ay, palamiisag pa iti ulo na. Papalin ka nga iti bail, mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Poggy. Ay, anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan mau. 18, sir. Ay, ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitray sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga ron pag-eskwela, sir. Siya ka timang paadal keng ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nakmat akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Nya? Diya ko nagpalpalikaw pahay. Isungay bagamitan no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No adagasat ka, ay pagadalan ka. Ngam no basta din na, ha? Suray, ngam awan maitulong ko ken ka. Sige, mayatag. Mayat ka itiyan niya. Kaya't ko, ti maka-eskwela. Ay no kasta adagasat ko ken ka. Aklonan na, ay ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maarabida, ta gwapo mo to'y ama, Ismail. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang, ti may papaniti day ta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapuiti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramig yaw. Wala, isardeng kuntaw. Kapay, sinardeng ang mata, tiyag-tiyaks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bakit kau dagiti anak may nujak igbalay. Ay, kabiri ko no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Abay, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta nagsagit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak na rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlaang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Ano dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data?
Ubingak pa'y ang makiasawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbaya din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh. Ay, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawag ka? Kuha, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti dyan na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Ay, pada mo't ala kay tinagsabat kan ko na. At inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal may sa. Ay, awanan pa'y day ta babae. Pa'y mana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito eh. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Oh, mabit lang. Abay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon? Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawit taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na asawa. Agawit ta ni balay. Jack kaya. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinduplian tamanan asawa. Saanan? Na. Manjakaw. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat ay atag bakit. Di nakbulat singay. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisangwan na bakit. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko nakasagana amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw. Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nana, dani tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawa mo ti amayaw. Awan kanas kaw ang makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tayo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadila ta mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyak nga kukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaisuna natal nagtipanunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Ay, bakay. Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunig mo. Wal, bakay. Okso tem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ka. Ay, ariglado bakay. Antay ka. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan dagita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araw. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak.
Tano saan? Pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak lang ngay. Sige. Agtong palak iti amin na kaya't mo bakit? Alang nga ron, Ay, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay la nga aging gaita. Naawatam? uwawawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat kasawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinot matlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal ang biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itdun ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam dagarami iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano in your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti Tonggal Maysa. Hello papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo adarya saan na pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, nagsamak nga ag-shopping iti online nga uray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak ana adi kakon nga aggatgatang iti online. Rogyak nga rod ti agsalaysa. Ay, makabanog matikas to'y. Nay, nagdapwa maya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko nagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Daytoy man na kita basit laan portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia akarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmalam mabinirok mau. Muwin na. Hindi pa ila akayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakita. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Ano man ang day ta? Kay ngay basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Hangam jak amon no paggatangan iti kakas jay. Saan ka nga gatang-gatang ka sa kamatabak nang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adda karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmag iti kayat ko agatangan, Fidel.
Ay na, ay, nagpintas matantabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kulor tibadaw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpawit jay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na mara. Naudi ka mutan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabitlaan na. Ay na, si Mangpot nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka ngaming, kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isuro nakman, balasang ko. Ah? Ne, di yu pa'y ammo ayat ti may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay, no awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan ang mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Tarya, ada umaw-awag iti cellphone mo. Ay, sungbata madlakay. Tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws, apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na dito order na. Si Mangpot nga minong. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asandaw, kan short pan ko. Mayak matlaang lakay. Kita ati order mo iti online. Wan! Nalaklaka, kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adago sa'y. Ayan yan. Adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kay, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan akong iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bye-bye ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga rin tinaglakwan tayo ti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday tunbigan. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tayo impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impawit ti anak na ija abroad. Nga, In-order nan sa iti online day jay.
Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na, tapno kasla imported. Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Robot ka darya. Ah, May naktulungan nga agmulay ti papaya. Ano makamulat ha? Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. nagpudot. Na, Sikan ken adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iji istaw. Ada, hanggang nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman iti badaw. Ay kat, as usual in order ko, ijay online. Nanadarya, udno aya ni ismi ti pag-orderan nyo iti online? Word in mouth. Apay aya? Kuno overpricing ni ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mo't nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mo't daljay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kuno dakkel tinay nayon na iti order nyaw. Kun piki dagiti order nyaw. Padasin nito ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mo't laag? Wine, ang sa bali mo, ti pag-orderan tayo, tatalagang original. Sana sinsinan, ti produkto na. Anya? Sige man nga raw. Padasat tuman nga raw, inton sumaro Nakay, kwartaman. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminain. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya, Intun umay alawas pa nga agapit ha. Tapno aggigid tanda maapay. ay itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit day, apita mo. Intun umay alawas pa nga raw. Apay pangusaram iti kwarta ay manay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay ka. Sayang, sapay nakasail. Keno nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adwa kaldiraw. Ay sayang na road, ta nakasail. 5 ka, iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, kundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kaskada taraw. Ay burasag amin tay nakilako ijay ilay. Rugya konti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa, balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatan kan prutas. Adaw, tilakog ita. Ha? Di man, ninanam nilita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, nagapa kami iti dayjay abakag. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na Why? Sekreto talaag na ito'y. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na filila ka ay napan kan ijay Kunak nga ron abapanak. Agam sa paklangan inton bigat. ay sos kat no naggapuak ijay Kadya tinaramid mo ijay. ay kunak nga inak agdalos agam awan mo tendag ijay bunga timulam Ha? apay
Binuras mo aya dagitay bungat pinya, kamates, ken tarong. Anya binuras, ket inton umay pay alawas a burasag. Anya! Ay, sos! Awan damutan! Naburas mo't aminan! Ah! Ay! Sino nga tinagburas? Ay, jak amo Ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan! Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay! Simbang putin, te order mo na. Dagitoy nay. Ha? Ay na! Nagdadakkel akal diraw. Ana, nagpipintas dapay. Una na. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita nay, kita inyo Ay na, ay, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Ganda dakay. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Word, tapno ada mausap intun ag birthday act. Tay bayad yung rodon Adtoy, 5,000 pesos amin dayta. Ay itay si Pingpinang ay. Di mo inayon ditaw Na, mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo kita. Ay. Agpa, iti mano atawain. Ay, wag gayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Nung ni Isme ako nagnina. Sige. Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Ang mga lumalipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatang dagiti natangkan protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talati mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang mamwak ay ikak iti pagnakban na. Martiluak ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure ka sit ka nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwata. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha? Nasayat ay tagtakaw kat samay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti amudang aramidan. Yung overtime mak nagijay mulak ng tinakaw na kidain. Ay ka. Wen garud Awan lakit ngarudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak apapaya iji bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulam ijay? Ada. Inak to burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan. Nagdadakkan. Ado aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo negosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay ang negosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagninabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurdel ta. May sasit day jayain. At daba daw dagiti abay. At dama gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalain. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramidan ta. Idmo. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas me. Tainta ilako ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga yan. Ariglado na. Ismay. Mabalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumporme. Di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya? Nay,
Asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa sarunuma dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Ngam amangan no nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Ket ison mismo ti agor order. ay nagluko day jayay. San unay nga importante dagiti order na. Ken kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria, tata. Diyan nga roda mo ti pangalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kaya na senior citizen. Lakay, naggapuak iti bangir nga umam. Kunak apasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga ti mulam a papaya. Anya, sasawang bike. Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga da tinabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalintay to yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanay. Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpet nga order kaw idmon. Naging pismet alupot. Kan sinsinan gaun met daytoy. Pati dagiti balo ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawambaso ko dito na, tas ikati nagpilay. In-order ko laan. Saan kumaala ko di gina? Win ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas met gayam. Bayadam kit din tayo Tani binakapa kung di bayad na. Ay man Jack! Jack alaon day ta. Sana babalin Ngamin ka na orderan. Si magputay. Kung mong gayam. Nalipatan mo hintay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singrat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaammo ka. Basta Jack alaon day ka. Period. Ada pa managdat mo iti day tangay bagbagamid maun. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, no, tiawanan ba'y na daryan. Kung isumula ng buras, iti muna na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siya tinagburas. Ngamisumagayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanay. Kung na napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalat, importer na. Iso ngayon law-law anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo timang loko kanyak. Basit mo't laban, nagdayta, lakay. Basit na banag nga. Kaya no nagdakkel tilugi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimat jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mo nga asawa. Agsinataan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag tasaan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apong tutna. Iswaan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak lang ang tasawak kadagiti trabaho na. Alakastaan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakis ta agorder iti online takastakit nga rudan ti uso ita panawan. Ngam rumbang lang amumat dagiti limitasyon mo. Masapulat ti panaganad, taado itaan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo.
Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos ngina kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo amaya, saan nga pudpuno anagan, tintay idrama ita. Kasi manti ko na ni pagayam tayo amaya, Dear Manang Biyana, at pabritok amanugang, dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapag paboritok ti may sa amanugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ah? Ay ka, adun lakit di tibisitam intun bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsa. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanwak nanang. Kasya na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami, tadapay ngamin inaramid me. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano, nanang? Ala, kakabsat. Ha? Magan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti ima. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumod day nanang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numapanglos. Ay kaya agyaman na karoda nanang. Nanang, yung kami matay. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ingka bang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti bauna mga agbalkaw. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan na kami dito. Sige, abirak kalaw. Umuna kami jirwaray. Naguri kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abira. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga nanang. Awan kadwa tayo may isang ako kuyo di palay. Alam nga rin dito. Nay, apay tayo kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko na ita para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan, di kinasayaan ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanya. Kasdayin ti trato na ken ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat, manugang na. Napay kagura na lata, itig na na yan. Ipadlaw na mga paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni kaloy, natataer nga adayaw, ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na da jaruli. Anya mo da jaruli nga
Sanda ngagbagay iti anak kaw. No anya ti kinay kayat ni alpaken kwa na. Kena kapimpintas di anak kaw. Ay, nasingpet ngamin, manang. Isu siguro ti kinayat na kun kwa na ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasday tumala pa nagrurupa ay uray saanod. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello,